Akpabele de kample Ewenyigba TV do fa ikana la tabla Junction le amuga nuto magana duko mele mie kpogole kale heme godo panuwa na opa akpajia mi wora kami le Ewenyigba TV ape jogan pomo wona woji ke eye de betu komnya jo yikoba kami si le jo do pie menemia na mi akoe ajare ya panlaji nemi enye nate agbeyo me Peter civis enyamayike atro asile nyomoda ndokatanti le nkekeji hafimya panya joa adu bawla de besare yike ele mie kpom le ka finema agerenya jo ma akpro akwato ngodo nyope akpachi nemi apato castle ato forcing pakpla amove bubu adewa wo achonya le untibe wo na bagana duko abuga to pa afoda de wona woman ka pato ade yike do wodure ka melesiwa wo de ga homa jinuwe aden yike wo de ko globe ete ko be ya ofifi pa wona ope nguti kamya pan pola be ho yaklu bola mi bodo gale agbato mi la matrovi mava na magaranya jome nemi Akpebem de kan kule Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pe yike tsona ntsotso kple heyo kete kpɔtɔ yine wo adzo kɔdana ya panlaji ne miaƒe adzɔgenukpɔmɔ wala katã le eye me ke ne mi adze gɔme le amuga nutuo me yike mi anɔ kpando yike ne le amuga nutuo mea ntsotso de dzesi be kpovitɔwo dzikpɔƒe dɔwɔƒe yike ne le dedonyawo dzi kpɔm le amuga nutuo me wo le motokuvi bla evevɔ ade aɖewo yike eʋukula ɖeka ele me ke nuita wo le nɔviawo le kpando nutuo me yenye be woda le emododo ƒe sedede ƒe wɔnawo dzi ke nye road traffic offenses le amuga nutuo me ke ntsotso de dzesi le ame bla eve vɔ ade ye mebe ame bla evea wo nye nɔvi ke wo enye motokulawo ke nɔvi atɔa wo nye ame yike wo le moto atatɔe yike nye tricycle ƒe wɔnawo kum le Ghana alo le amuga nutuo me ke nɔvi ɖeka yike nye eʋukula enye ame ɖe yike wo ɖi kɔ gblɔ be Hyundai Accent car ʋu aɖe yike kum wonɔa dzesi nugobi aɖeke mele edzi o kame yike nye nyande la ne kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea le dinɔ dzi kpɔm le amuga nutuo me nye DSP Elizabeth Efiatinge ame ɖe yike ɖi kɔ gblɔ be yewo ƒe afɔɖeɖe yike yewo age ɖe mɔdodo dzi yike yewo dze gɔme tso kpando nutuo me le amuga nutuo me enye ɖoɖo yike yewo kɔ de etome be yewo atsi ame yike wo edana ɖe emɔdodo ƒe sewo dzi le amuga nutuo me yike ana be tɔxenɔnɔ aɖe nanɔ miaƒe mɔdodowo dzi hena emɔzãlawo katã le amuga nutuo me ke le ƒe gbeɖasi nana ŋutia eɖe me be yewo akpɔtɔ yike yewo adze enufiefie wɔna wɔwɔ ne edua dzakɔto radio mɔwo dzi kpakple TV dzɔgenukpɔmɔ wɔnawo dzi yike ana be nɔvi ɖe sia ɖe yike me anya nane kɔku ɖe mɔdodo ƒe sedede ŋuti le emɔzazã ƒe akpadzi tritri le emɔɖaŋu ƒe nyawo ƒe akpadziwoa nyɔnyɔ tɔxɛ ne age ɖe wo me le eƒe afɔɖeɖe wɔnawo ƒe akpadzi ke le eƒe gbeɖasi nana ŋutia eɖe me be asi su moto kuvi bla evevɔ atɔ aɖewo yike wonɔ moto yike zam wonɔ nyatsɔɖe amengunye be gbã license alo ɖaseɖi gbalẽ aɖeke mele nɔviwo siwo ke vevelia dzeside nugobi aɖeke mele woƒe moto yike kum wole siwo yike fia be wodze agɔ le Ghana dulise dzi yike woakplɔ akɔ ayi ɖe ʋɔnu ke Ewenyigba TV ƒe taɖodzinu nye be ɖe sia ɖe yike ado akɔ tso ʋɔnu le ʋɔnudɔdrɔ̃ ne ame bla eve vɔ atɔ yike woatsɔ enya le ŋuti kɔku ɖe ƒe afɔɖeɖe le mɔdodo nya ƒe akpadzia mia akpɔtɔ mia atsɔe ada ɖe yavala dzi ne miaƒe nyaselawo ke ne miatso le amuga nutuo me yike mianɔ gegem ɖe Ashanti nutuo me tsotso de dzesi be aƒetɔ aɖe yike woɖe ŋkɔ na be Samuel Tete yike xɔ ƒe 80 ke dɔwɔɖi aɖeke mele aƒetɔ ye si oa Ashiama District Court ʋɔnudrɔ̃ƒea ede aƒetɔvie emɔ eƒe dzinuwe ade nike wowɔ nye be edzagba yike woge ɖe ame aɖe ƒe xɔme ke le akpa bubu yike wofia be eyina ɖe fififi ƒe afɔɖeɖe wɔna wɔ ge yike lanua enɔ aƒetɔ sia fi wowɔ afɔɖeɖe ye kame yike nɔ ezime ne ʋɔnudɔdrɔ̃ wɔna le Ashiama District Court ʋɔnudrɔ̃ƒea yike nye aƒenɔ El Cleaner Kakra Bruns Bochi ame ɖe yike ɖi kɔ gblɔ be aƒetɔvi yike nye Samuel Tete ƒe 80 bia eɖe kuku yike woƒo kuku ne ʋɔnu be yedze agɔ le yeƒe afɔɖeɖe ƒe wɔna ƒe akpadzi
kala nya chola mangui ke ukola apato ye mutia yenye bagba egere amade papeme le amomaje majeji kafevelia enlanu elesi hafi wogere amepe apeme ka to lenye be ete ko be ya ofifi fa afodede hafi asi asu echi kala wona epe akpajia wode apato ye emo kakpel edosese wo jinuwe efe hena agbajeje be ya gere amade papeme le amomaje majeji kala ikama wole enlanu de asia wode emo ejinu ma ewole wana yemuti kala jinu we adenpe akpajia yikafie ba wode emo hena elanu chocho akwa gade amade pe apamanguti tanye ba akwa jinu we evie jinu we adien kakpele jinu ewoko fufua ele jinu bla etonfo enyike 38 menji kafie ba apa eton jinu evafi apatoya na adole ga homi kafie apatoya ho bla efe vo eve kafi ado le ga homoto pe FVV ba fo yikene wude le ashanti nutuoma muti kana mia acho le bonu penya menemi kemia anogagamde dodi penya o menemi le gana tu kome gudu forest commission ka kona mia pe jojomo pe ave ugbo allocation no yike wonami koto ave pe anyino no le gana tu kome pe ngono la yike John Alote ayamere yike di ko globe Ghana vi akpe bla eton vo ato yike 35000 yoja agbale yike mo ukpere youth in afforestation project wona de yike udatume na so he obo wapu upodukele atidodo wona o le Ghana tu kome gudu yike anabe mia pe jojomo pe jejema le Ghana to koma nanya enwi ka ten acho afonwi kala epegbeda sinana mutia adi ko glo novie wodo na yo jinu wa me aton ka yo na o jinu aton pegawi ka ana ogbojebe jinu eve pepetu ko ano yunti abedudo pe ikele opanya ojipom enne kala wana yemutia apoto ikenya John Alotia ano nyanu dem ni ajodo wala kokude ado ikene forest commission wotin wole epe yeme ikato pa kwajeje wana pe akpajia wana gade oteji ka wona sohel ado wadrile ope afodede wana ope akpaji kame ikenye dudongona la ikele miape jojo mekwa to me pekesina no nyawo jipon yikenye Minister for Natural Resource and Land Minerals le Ghana to come yenya apoto Samuel Abu Jinapo bakule zungono la yiken le Ghana jipon le Ghana to come yenya Ken Ofori ata wonya mere yike odi ko globe kudo yu pentete wona opa akpajia yoja gba yike yu na nyata clan dudopa yike nele fatunya jipon le Ghana to come yikenye Controller and Accountant General Department be wa akhaji wame eton fene novio yike awebe opaduduwa naten ayi echi nyui kale habobo epenya nguti leikeme Bossman educhum ora kaka plenya jodo wala le epe nyande de akpajia ademebe cho epa akpebekli abla evie pejinu we evie mevaya adekata na yo wona Youth Employment Agency yinya YEA le Ghana to come do pa ikana le sohope do dunya ojipoma enye tofloko le to come tamia poto ika adia agronomy be le jinu eton perfectu pa wana opa akpajia Ghana bijiji akpebla eton for atoa o perfectu ika poto jinu eve perfectu ne wa akole Ghana to come kana mia akwe apota ne mile egbenya jope akpaji ama ikenya ngono la operenti to ikene ekpo ganya oji le Ghana to come vai yinya apoto castle atu forcing pole ameve bubu ada ikenya ngono la ne dudope ikekpo na mesenya oji vai ikenya Sylvester animana pole asichala de ikenya Richard takpa woto pa for de man yo na be Ghana to ko abuga homa ikenya CD billion alafa le ope afodede wona ope akpaji go dem be chopa akpebe we enie bada sinepa akpebe we adia yo dem na didopa ikena la masenya jipombe yo aja agba yike yo ambulance agbata poro do bua alafa ne Ghana to ko to yo pa fodede wona ope akpaji kan chode jesi be le ambulance alafa ye peple ma woten chobla eton ko gara to komo yike wona dopa ikena le Ghana jipom le Ghana to komo go do in Bank of Ghana wo khafe ko to affordede wona ope akpaji kala apoto castle ato forcing penya ope akpajia adem be le ambulance bla aton yike na yujo bagede Ghana to come
ega ikene yogbla le ambulance ma nguti ayenye 2.3 million Ghana cedis le miape ganya opa kwaje le Ghana tukome kale wana ye nguti amayika ko enyale nguti ko koko ide Accra High Court bondro fie le egenu toma enya amayika ko na miape senya oje le Ghana tukome alo Attorney General Kenya chora mangre sadika do kochu bondo do pe akpajia mi akoto ikan mi akwe adara ya palaji le mi ape nukpolawo kami apa nukpola be keke yi more kama cho mi apa nya jole egbe ngekeji ako asedo yenye ekie aga fine ma ajole mi egbo ma gugla ma lanku da ngodo nya nguti nemi apoto John alote yi kanya ngono la yikanele mi apa kesino nyenye pe avanya oji pom le Ghana to come alo forestry commissioner o dem be yo kha fatu jinwama eto ne Ghana vi hanleme akbe bla eton for aton le opoto yi ko wokpere yo ntile atidodo wana o mele Ghana to come muti kala amuganu toma asisu moto ko vi bla efe vo adana kula hukula de kaji le opo afode de wana pe akpa ji kala akpa bubu a ode apoto biare ka ko we asike yin Samuel tete amojinu bla eton vo eni kenya apa etonjinu eve le pa afode de wana o me ika wote pobe ya afifi nguti kala me pa akpaji apoto castle ato forsen waklo no vibubu a wo chonya le unti be to pa afode de me na ambulance agbata pododo bubu plane Ghana tuko a una me Ghana tuko ebuga homa ikenya 2.37 million Ghana cedis kado pa ikanya no selins ebe English dictionary ye edam gbena mi apanya jo afi udo bolo te besari ke na ekpo mile civis ye onye modern doka ta happy meeting senyenko le mi apa ajogan gbomo wona woji nyenko enye nate agbeyo me piti akpenemi le mi apa npopo lata